en wat hy vanmôre vir ons gedoen het en nog gaan doen. Baie dankie vanoggend dat u saam met ons is, om vanoggend die naam van die Here op te lig en die Here te prys en die Here vanoggend te aanbid. En glo dat die Here is vanoggend hier, because the Bible said he inhabits the praises of his people. Amen. En ons glo en vertrou dat die Here ons vanoggend in ter mate gaan seën met die bediening van die woord. Ek voor gaan oorgee aan Pastor Beukes wat vir ons die woord van die Here gaan bedien. Baie welkom vanoggend aan Pastor Beukes en sy vrou Jenny, absoluut voorreg om vanoggend vir u saam met ons te hê. En dankie vanoggend ook vir die vertroue en die seëninge ook vanoggend wat ons ook uit die hand alreeds ontvang het en nog gaan ontvang. Dan net voor ek oorgee, ek wil net namens my vrou en die familie wil ons vir u baie dankie sê vir die onbaatsigtige liefde in hierdie moeilike tyd wat ons deurgemaak het. En ons wil vir u dankie sê dat u vir ons gebid het en ons steeds bid. En dankie dat u ook die hand uitgesteek het. Elke bemoediging, WhatsApp, ons waardeer dit opreg. Moenie op om vir ons te bid nie. Ons glo en vertrou dat die Here stap die pad saam met ons en hy dra vir ons en hy gee ook vir ons krag en sterkte. So ons vertrou dat die Here ons uitermate verder gaan seën. Kom ons verwelkom Pastor Beukes. Die Here is vir ons baie goed. Ek weet nie of jy besef hoe bevoorreg dit is om net asem te haal. Jy sien, as mense hier vanoggend in die hospitaal lê, aan 'n suurstoftank gekom en wonder of hulle dit tog teen 1 uur vanmiddag gaan maak. Maar die hand van die Here het die volgende opgewek. Ek dink dat ek liewer eers die formaliteite afhandel voor ek dit vergeet. Ek moet eerstens vanoggend vir die Here van die leerskare baie dankie sê, dat hy my en my vrou bevoorreg het om saam met u te wees. Absolute voorreg om met u te wees. We do not take it for granted at all. My vrou het vanoggend vir my gesê, jy neem die goed baie ernstig op. Maar sien, ek het 'n filosofie in die lewe, dat as jy vir die Here iets doen, doen jy of dit met jou hele hart, of jy doen dit glad nie. Wat dan beteken, dat vra iets van jou. In ons geval, vra dit tyd. Want my vrou andersins met my moes spandeer, of ek haar iewers moes neem, en nou moet sy alleen gaan. En daarvoor moet ek vir my vrou seker ook in hierdie omstandighede, in hierdie teenwoordigheid baie dankie sê. Vroeger in die jaar het die Here ons gedra 36 jaar in huwelik. Twee kinders gebore en 2 kleinkinders, en die helfte van hulle is in Engeland. Hulle is ook live op Facebook. Volg ons oral waar ons gaan, hopelik. And for that purpose, you have to understand that we'll obviously engage bilingual in both English and Afrikaans. Last week, when we got home after the service, my wife said to me, you have to understand and remember that you were dealing with an Afrikaans-speaking community. So I will make it my best effort to translate as best as I can, and as frequently as I can.
Ons het kennis geneem, pastore, moet ek eerder sê, Densten en Lorraine Hendriks van die afsterwe van die pa, en weer eens ons in 'n gemeegevol simpatie en ons beloof om die te ondersteun in gebed, sover dit vir ons moontlik is. Dan het ek ook kennis geneem van pastoor Rip Hendriks, wat hierdie week ook hulle huweliksherdenking gehad het, 28 jaar, as ek dit reg het. En daarvoor sê ons ook die Here baie, baie dankie. En dan die laaste ding, het ek gister kennis geneem van die man van die Here het gister 'n verjaardag gehad. So ek weet nie of julle kans gehad het om te sing nie, ek vermoed nie wat hulle met begrafnisredes te doen gehad. So ek gaan my verstaan, net vir 'n volgende oomblik, om net te vra dat u vir ons speel dan vir Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear pastor. Happy birthday to you. Hey to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear pastor. Happy birthday to you. Ek is vir die Here dankbaar dat hy ons die voorreg gee om in 'n tyd soos hierdie te lewe. Ek het dit vanoggend op die radio weer gesê dat ons word daarvan bewus dat die kerk van Christus onder 'n geweldige aanval is. En dan moet ons al baie van die goed is ons al jare gelede gesê. Maar dit voel half onwerklik om dit nou te ervaar. Wat ek gelede was ek in die man met my volk, ek het moet hier ongelukkig om 'n bietjie te beweeg, ek gaan dit probeer beperk, so ver as my moontlik is, maar ek kan nie beloof dat dit nie gaan gebeur. En ek gelede het ek opstig bygewoon in die stad. Daar is die CRL Commission, wat verantwoordelik is vir linguistiese, die taalkundige, religieuse en cultural regte in Suid-Afrika. Maar die voorsitter van daai bepaalde kommissie, voor hulle nou hulle werk begin, moet sê die volgende, en ek haal aan. If anyone says that he or she is talking to God, they must be put, or they must go and consult a psychiatrist. Now, if you are responsible to protect our religious rights, and this is what you say, then we as Christians need to realize that our religion, our Christianity, our beliefs is under attack. So what does it mean? It means that in no way, shape or form can we now sit back any longer. In fact, we should become as militant as we've ever seen. Back in the day when I was in school, 1976, I remember the boycotts. In South Africa was deur mekaar. Nou ek sê nou met mekaar, maar wat ek sê ons met mekaar raak in die gees. In your spirit, you need to get a revelation and a rebellion of the attack of the enemy. In Ephesians 6, hy praat en hy sê, onze strijd is niet met vlees en bloed, die maar die oorhede, die magte, die bose geest aan die lig, en ons begin het sien. In China, in Nigeria, is oor 50.000 Christene hier in Bira doodgemaak as gevolg van hulle geloof in Christus. China is mense nou
weg. Pastore, gemeentelede, niemand weet waar hulle is nie, omdat hulle die Here glo. Suid-Afrika, ons is 'n pad so toe. En ons moet ernstig, as jy gebedsmense in hierdie huis is dit my beroep vanoggend op die trouwens, dit moet ons almal se las word. Nou, om op ons knieë te gaan en die Here te vra om vir ons wysie te gee. Jy sien, as mense wat sê, digital ID, met die mense wie dit nog nie gehoor het nie. Digitale identiteitsdokument. Kom oral die land oor. Daar is iets soos 20, 30 doelwitte. Waar onder andere, een van die doelwitte is om to collapse the financial system. But ultimately to have control over everybody. En die Bybel sê dat op 'n stadium gaan ons nie meer kan koop of verkoop nie, as jy die Bybel volg. En mense begin in sekere lande nou al chip onder hulle vel implant. Wat vir ons aanduiding is van die laaste dae. En dis moet vir die Here gaan vra, Here, wat is dit wat U van ons hier in die wêreld vra om te doen? Stil sit kan ons nie meer nie. Ons kan nie meer rustig wees nie. Dit kan nie maar net wees ons paar wat hier is nie. Ons moet vir die Here vra, maak hierdie plek vir ons te klein, Here. Want hier's mense hier buite, hier's 'n siele dat U toe moet kom. Hier's mense hier bo op die gebou, mense rondom U, die buurman, die buurvrou, die na die Here toe moet kom. Here, gee my wysheid hoe om by daai persoon uit te kom. If it means I need to pray, if it means I need to give them a meal, if it means I need to go check them, if it means I need to bring them on a Sunday morning, Lord, give me wisdom. Because souls for your kingdom is what we need. That's not what I'm talking about this morning. Dis 'n agterkom, ek is lief vir sing en ek hoop nie ons gaan te veel onderbrekingen het daarmee. But if you want to open your Bible in the meantime, we're going to go to Luke chapter 17, verse 11 to 13. Lucas 17, 11 tot 13. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We glorify your holy name. We bow before your. We glorify your holy name. We bow before your. We bless your name one more time. We bless your name. Almighty God, we bless your name, we bless your name, Almighty God, we glorify. As he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee. And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. And they lifted up their voices and they said, Jesus, Master, have mercy on us. Gees het vir jou
Afrikaans en op sy reis na Jerusalem het hy deur Samaria en Galilea gegaan. En toe hy in 'n sekere dorp ingaan, kom 10 melaatse manne hom tegemoet wat op 'n afstand by staan het. En hulle het hulle stem verhef en gesê, Jesus, Meester, wees ons barmhartig. Ek praat vanoggend met u oor 'n titel wat ek verlede week begin het, but I'm going to put a different angle to it, rejection. And today I want to ask the question and respond to the question, can anything good come from rejection? Kan enige iets goed uit verwerping kom? In the context of the scripture, leprosy, we are dealing with lepers, melaatses. Now leprosy was a skin disease. Malaatheid is 'n vel siekte. Trouwens, as jy die geskiedenis gaan lees, het eintlik 'n konglomerasie van velsiektes, verskillende tipe siektes. En die priester was verantwoordelik om die siekte te identifiseer en dan te sê, hier is die malaatse. Die priester moes dit as malaatsheid identificeer. So the priest had to identify. And then certain rules applied once that has been done. Sekere reëls het gegeld en ek wil gou 5 daar uitlig. One is isolation. And I need you to listen to it and see if you can see any kind of correlation between the COVID-19 that we just had. Isolation, number 1. Hulle moes geïsoleer wees. Klink dit bekend? They have to live outside the camp, the main camp. So die melaatses is nou geïdentifiseer en dan moes hulle buite die hoofkamp gaan bly. Noodwendig. Jy kon nie saam met jou familie meer wees nie, jy kon nie meer saam met jou vrou wees, jy kon nie meer saam met jou kinders wees nie. So that symbolized separation from the holy camp of Israel where the Lord dwelt. So dit het vir hulle gesê, jy moet weg van ons af wees, dit waar die Here woon, en ongelukkig is jy nou onrein. En jy kan nie hier by ons in die laar woon. Because the priest feared that they will inject. Daar was 'n vrees vir besmetting. Klink dit soos COVID? Number 2, appearance. How they had to appear. They had to wear worn clothes or torn clothes, have unkempt hair, number 2, and number 3, cover their mouth. Ons het ons allemaal ons mond toegemaak. COVID-19. So hulle moes geskeurde klere dra. Hulle moes onverzorgde hare dra. En hulle moes hulle mond bedek. Number 3, they had to give a warning to any oncoming person. They had to shout, unclean, unclean. So effectively saying, I am unclean. Yes. Hulle moes vir enige iemand wie nader kom, skree, onrein, onrein. If that doesn't touch your psyche, then I don't know. Number 4, they had to maintain a distance, a certain distance. They were forced to maintain approximately 1.8 to 2 meters as a distance. Hier het klink die soos kom met ons moet ons sosiale afstand gehandhaaf het. But it is said that if there was an upwind, they had to maintain a distance of up to 45 meters. So, hulle moes onder gewone omstandighede op 1.8 tot 2 meter handhaaf tussen by die volgende persoon, maar as die wind sterk was, 45 meter. And number 5, social stigma. The condition was seen as a sign of impurity and divine judgment, leading to social devaluation. So die toestand was duidelik onrein en dit geïdentifiseer en jy moes nou weet, jy kon, dat is 'n stigma. Soos iemand wat aan 'n siekte ly, dat is nou nog 'n stigma oor aan sekere siektes, byvoorbeeld TB en HIV/AIDS, dan gaan mense sê, hulle sê dit dalk nie meer hardop, maar kon jy eintlik so naby hom wees. Het hom stiekem nie aan. Van alles het nou hulle praat ons van aansteeklike XDR en MDR by TB.
is weerstandige tipe TV. Dan sê wat ons weet ons nog sommige van mense moet dan ook wetjieel opgeneem word in ons hospitaal. Hier by waar die ou Sonstraat het, ons doen nie benaam. So that's the same kind of thing that we have there. So when we think about rejection of verwerping gives you an automatic negative feeling or emotion when you think about it. Wanneer jy aan verwerping dink, gee dit jou outomaties 'n negatiewe reaksie, emosie wat dit by jou oproep. How many times does the word rejection occur in the Bible? Eintlik kom dit net so 2-3 keer voor, die spesifieke woord. But because it has this negative connotation, there are other synonyms that are attached to that. Forsaken, deprived, common, verwerping, verlate, verag, daai tipe woorde, negatiewe woorde. Daai tema kom in die Bybel duisende kere voor, honderde kere voor. So, even though, and you can read the specific references to Romans 11:15 and 2 Kings 19, verse 3, where the specific use of the word rejection is at play. But the theme of rejection in other forms are prominent throughout the Bible. How many people experience rejection in the Bible? Baie mense. Baie mense het verwerping beleef in die Bybel. Josef, onthou hoe sy broers hom verkoop het? Jesus, Moses, hoe die volk gemurmureer het. En hulle eintlik sê, lees ek op 'n vraagteken. David, Jeremia en nog ander. Sal almal van ons verwerping beleef? Gaan almal van ons verwerping beleef? Will all of us experience rejection in your life? Now maybe you have not experienced that yet. Either you are too young, or you are too old, or you are just not in a position or a place. But all indications are that at some point in your life, you will have to deal with some form of rejection. Of jy het in die verlede daardeur gegaan, of jy gaan nou daardeur, of jy is op pad om dit te ervaar. So you have to prepare yourself. Either you went through it in the past, you are going through it now as you are seated here and we may not see it on your face, or it's heading towards you and you have to be ready for it. Rejection can creep in at any time, any place, any person, any color, any culture, any age. Whether you're staying in South Africa or in America, whether you're staying in Canada or in Russia, whether you are rich or whether you are poor, almal van ons sal in 'n stadium met verwerping te doen moet hê. In fact, you see it with children when they go to school. In fact, even before that, you see it in your house. You give the slice of bread, mommy and daddy, and you give it to your children. Let's say you've got 2 children, you cut the piece of bread in half. There you cut that bread bigger, the one portion bigger than the other. Dan gaan jy sien hoe daai kind vir jou sê, want ek voel nou verwerp. Dan met ander woorde, ander tale, ander woord wat die kind gebruik, maar in effect sê die kind vir jou, ek voel verwerp, want jy maak van een vleis en van die ander een vis. Then you go to school, en dan gaan allemaal snoepie doen. Of ons haal mekaar sy lunchboxes net. Wat het jy daar? Wat het jy daar? En hier sit ek het nie, of ek het nie brood. And now everybody's looking at me, why are you not taking out your lunchbox?
And all of a sudden, I feel rejected. Of ons speel allemaal saam daar in die straat. Kinders speel hopelijk nog in die straat. Nee, hopelijk. Speel in die straat en hier wil ek ook op saam speel. Jou kind wil ook op saam speel. En dan sê dit, nee, ons sal nie so, die kan jy nou saam speel. Young as the child is, the child may experience rejection. Dat beteken, ons moet net seker maak dat ons het verstaan, that we have to understand and be aware of what the rejection really is. Now, I've given you already a few an example or two, but the word rejection comes, and is recorded in the Latin, in the Greek, in English, in Afrikaans, that the ones that I'm going to refer to quickly. In the Latin, it's recorded first about around 1545 to 1555. Essentially, it means to throw back. Vir die slimmer mense in die gehoor, wie die taalkunde bestudeer, praat ons gewoonlik in die taalkunde van start van die woord. Die basis van die woord. The root of the word, for the English guys. So, in the rejection, the root of the word is checked, which means to throw. And the re there, the prefix means back, which means you throw back. So you are in the queue, and ewe skielik hier so voor, snel in die queue, en dan sê, meneer, staan een kant. So we throw you back from the position where you were. Ons haal jou uit die posisie uit en ons gooi jou terug. That's in the Latin. In the Greek, there's a word apodokimazo, which essentially just means reject. And then if you go to the English definition of that is to refuse, to decline, or to dismiss. And I need you to look at to dismiss something or somebody. So you can dismiss something or dismiss somebody. Je kan iemand verwerp of je kan iets verwerp. If I refuse to accept a present somebody is giving me or trying to give me a present, then it means I refuse something. And then that's okay, because that thing doesn't have a feeling. But if I am refused or dismissed or rejected as an individual, then I have a feeling. So I will stay, and this experience of being rejected will stay with me for much longer than when the thing has been rejected. Because I have feelings. And in some cases, that experience, that feeling may even stay with me for a very long time until I die if I do not deal with it. If I do not confront it. En Afrikaans, vir die Afrikaanse mense, is wat die woord verwerp. Door die verb daar is jou stap, en die verb is jou voorvoegsel. En die verb, bloot eenvoudig beteken gooi. En verb in die konteks beteken weg. So dis weggooi. So as iemand jou verwerp, gooi jou eintlik weg. Ons praat baie keer van 'n ma wat nie sy of haar kind weggooi nie. Met ander woorde, die ma wie kon sê die ma of die pa gaan nie jou eie kind verwerp. Maar as dit waar, tog beleef ons dit soms. Tog sien ons dit. In Afrikaans is daar ook die HAT, die handwoordenboek van die Afrikaanse taal. En hy sê dit soos volg: verwerp, om nie goedgekeur en aanvaard te word nie. Met ander woorde, as ek kom hier in die geselskap, ek kom in die kerk, ek kom in die geselskap, ek kom in die houtcel, ek kom in die biddier, ek kom in die familie, en ek voel ek word nie goedgekeur om daar te wees, of ek word nie aanvaard nie, beteken dit dat ek word verwerp. Maar so dit dan in Kortrijk gaan doen, voorbeeld. Dit is voorbeeld. En nou op een of ander rede, of ek wel daar gaan bly. En nou gaan ek by die bank aansoek doen vir finansies, want die huis is, hoeveel miljoen dan?
Doen ek my goedjies daar, ek skryf my inligting waarna hulle vra, en dan word dit afgekeur. Dit beteken, dit word nie goedgekeur nie, of het word, my aansoek word nie aanvaar nie. Beteken ek word eintlik, my aansoek word verwerp. In die aparte tyd, vir die oude mense, het hulle ook verwerping beleef. Byvoorbeeld, hulle het gesê, Bobby, Daddy, jy moet jou kinders vat, die trap kom vanmiddag, jy moet jou goed laai, jy moet 'n ander huis toe beweeg. Nou, as jy nie daarmee saamgestem het nie, beteken dat jy daai instruksie verwerp. Of as jy gevra het om maar nog daar te bly, is jou versoek verwerp. Met ander woorde, dit is nie goed gekeur nie. So basically what we are let's saying is rejection relates to quality assurance. Dat het te doen met 'n kwaliteitsstandaard. Ons wil hê jy moet 'n bepaalde standaard handhaaf, op 'n bepaalde standaard leef, op 'n bepaalde wyse, en in sosiale kringe praat hulle ook van 'n norm in ons omgewing. Daar's 'n verskil tussen norms en waardes, norms en values. Norms are for the group, but values are individual. So dis die norm. Byvoorbeeld, kom ons sê, in hierdie gemeenskap sê ons, as ek vanaf gaan winkel doen, nou nie hier in die land nie, gaan ons met 'n fietsry tot daarvoor. Byvoorbeeld. Dat beteken, die meeste mense in die gebied sou jy dan sien, wanneer hy winkel toe gaan met 'n fietsry. Dis die norm afgespraak. Yeah. So, we already alluded to some of that when I want to ask the question and respond to the question, who can reject you? Colleagues can reject you. Jou collega's. Universiteit, by die skool kan het jou vriende wees, maar dit kan ook selfs jou onderwyser wees, wat jou reject. Dit kan selfs jou familie wees. Ons sê ons gewoonlik in Afrikaans, die mense wat naaste aan jou is, maak jou die seerste. So your family can also reject you. En jy voel het soms as jy daar by die party kom, iemand se party, die familie, jy kom op daar, jy voel jy allemaal kyk vir jou. Ons weet dat jy gaan kom. Maar jy is wat ook nie. Of ons wil nie eindelijk jou heen. And then you ask yourself, do I still belong? Must I still be here? Is it still worthwhile? But then I begin to ask deeper questions. Lord, is there something wrong with me? Let me give you another example. You may even experience rejection in church. Jy gaan na selfgroep toe, en dan vind jy, die mense praat te hoog. Hulle wil nie vir my verduidelik wat hulle sê. So I feel rejection by virtue of them being unwilling to explain to me the text that we're dealing with. En ek het ons nie skuld gegaan by nie. Is mos nie my skuld nie. Is nie my ma se skuld nie. Dit was nog net so. So nou het ek wat reg om te vra, verduidelik vir my asseblief. Maar niemand wil vir my verduidelik. Dit beteken ek word in diep homself word ek verwerp. So as a child of God, you may sit here today and you feel that you have been rejected. Psalms 27 verse 10 says, even if my father and my mother abandoned me, the Lord will hold me close. My vader en my moeder het my verlaat, sê die psalmis, maar die Here sal my aanneem. What are some negative consequences of rejection? Sommige moontlike negatiewe gevolge van verwerping, as ek dit sou beleef. Dat is 'n hele klop, en ek gaan net 3 uithaal. One, maybe gangsterism in our society. You can ask many of the gangsters, why really did you go into that? He will tell you, most likely, they know that they will die. They do not accept me there. I not accept
accepted, which means if I'm not accepted, it means I'm rejected. Because that's the opposite of acceptance. As ek nie aanvaar word nie, word ek verwerp. Look at what it's done. Sonde. Wat is die moontlike gevolge van rejection? I'm not accepted in church, so I feel that Christ doesn't accept me. And we have to make that distinction, but I may feel that the pastor doesn't like me. The mother doesn't like me. The other sister, the song leader, the cell leader, or whoever the musician doesn't like me. Hulle sing nooit my koortjie as ek my hand opsteek. Hulle vra vir 'n koortjie. Ek iemand 'n koortjie in die rook, as ek kom kniel by die kerk, hulle wil net nie die koortjie sing. And then somebody says, "But dat voel ek maar ek kan nie sê, jy gaan nooit nie my hand opsteek." I'm not saying that person is right. Miskien is hy dalk 'n bietjie klipserig, but that's maybe how I experience that. And what are more consequences of rejection? Suicide. In our community, in our areas where we live, even at school, matric results come out vroeg in January. En dis met ons kinders dol, die wat matric het. Because there's a huge tendency nowadays that if I do not get the desired result, dan gaan ek nie huis toe nie. Ek vat met myself huis toe. Want ek voel, ek kan nie meer lewe nie, my maag gaan my vermoor. My pa gaan my keel aftrap of snij, sê die sis. Because I do not have the boldness and the courage to go and share my burden with my parents. I do not have that open space, or I may feel I don't have any more reason to live. So, can anything then come from rejection? I'm just going to mention about 4 or 5 things there. Number 1, immediately to that question, I want to say yes. Kan iets goed uit verwerping kom? Ek wil sê, onopwonde, ja. The first thing that can come, number 1, is your word. You have to realize that your word is not defined by others, but by God. Jy moet besef, of jy kan besef, dat jou waarde word bepaal deur 'n ander mens, of nie maar deur God. So, dis nie iemand wat vir my sê, suster, jy het 'n mooi hoed op vanoggend. Dan is 'n compliment, maar dat dit die bepaalde rede is, hoekom ek aanvaar voel. When I stand in the mirror, I need to realize John chapter 1 verse 12. For as many as received him have become children of the living God. I am a child of the Most High God. And therefore the person that I see, the reflection that I see in the mirror, the person that I see next to me, I am God's child and God has placed a value on me. Of ek nou stikkende klere het of nie. Of ek nou nie Kersklere gaan kry nie of nie. Of ek nou nie Kevin gaan hê vir Kersfees of nie. Dit bepaal nie my waarde nie. I am valuable in God's eyes. Niks te doen met die kar wat ek ry nie. As ek 'n kar het, die sien die Here my daarmee. Het dit niks te doen met hoeveel kos ek in my bord skep nie. As ek 'n stukkie brood eet, het die Here dit vir my geseën. Het niks te doen met gaan ek eers in die klas of laat in die klas nie. Die Here het my geleentheid gegee om onderrig te kry. Het niks te doen met dat ek die grootste huis in ons straat of het ek die kleinste huis in ons straat of bly in die hok nie. Die Here het geleentheid gegee ek het dit op. That's the one thing that I need to remember. Psalm 139:14, I will praise you for I am fearfully and wonderfully made, and marvelous are your works, and that my soul knows very well. Ek loof u, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is u werke, en my siel weet dit al te goed. 1 Peter 2 verse 9, you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own spiritual people, that you proclaim the praises of him who called you out of darkness
into his marvelous light. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om die deugde te verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Dis die waarde wat Christus aan jou stel. That's the value that God placed upon you. In other words, a human cannot replace the word that God has placed on me. Geen mens kan die waarde wat God op my geplaas het vervang nie. Geen mens kan die waarde van my wegneem nie. Ja, hulle kan vir my sê, seker ook goed sê, maar goed kan ek nie afskik. Hulle kan sê, jy het nie mooi skoen nie. Hulle kan sê, jy het stikkende skoene. Hulle kan sê, jy lyk nie mooi nie. Hulle kan sê, jy sê, reg aan getrek nie. Hulle kan sê, ander en goed van jou, maar I know my Redeemer. I know that my God is alive. Because it says, I know your plan that I have for you. Jeremiah 29:11. Ek weet die plan wat ek met jy sê, maar kyk broer, suster, ek verstaan nie, alles is deur mekaar. It's true. Did you realize that some of the most successful people had many challenges that they had to overcome? Vra vir Pastor Dennis, toe hulle hierdie gebou moes inkom, ek glo dat dit was nie net opsluit en kom hier nie. Vra vir enige mommy of daddy wie se kind in die skool is. Net in die loop van jaar, om jou na brood te sit. Om seker te maak dat die kind se skooluniform skoon is. Dat die kind nie gespot word nie, selfs as hy gespot en geboelie word, dat die kind nie môre sê ek gaan nie per skool toe nie. The value that God placed on you. Number 2, rejection can be God's redirection. Kom ek sê dit gou weer? Rejection can be God's redirection. Verwerping kan God se manier wees om jou te herlei. Jy is op pad so toe, daar in die blauwboomstelling toe, wat die Here sê, ek wil jou hierdie kant toe hê. And now I have to do something to get your attention. Jy weet, sommige mense moet in die hospitaal beland. Vir sommige mense moet die dood intree. Vir sommige mense moet daar ernstige siekte intree. Want die Here sê, ek wil jou redirect. Ek wil jou herlei, maar jy luister nie my. Jy is op jou eie pad. En nou sê die Here, ek moet vir jou uit jou appointment gee. So that you can feel rejected. And if you can only open your spiritual eyes. If you can only open your spiritual eyes. As jy net jou geestelike oë kan oopmaak en sien, Here, maar agter elke moeilikheid kry God se plek. So maybe God is just trying to redirect you. And the thing that you therefore saw as rejection is God's way of redirecting. So miskien wil die Here jou vandag net herlei en vir jou sê, ja, dit voel vir jou soos 'n terugslag. Dit voel vir jou soos 'n setback. But I'm with you. Because that's the promise that we have from God. Regardless of what happens, I will never leave, nor will I forsake my children. Ek sal jou nooit en nimmer begewe of jou nooit verlaat. As ek so belofte het, en ek weet die duiwel wil ons aanval, en hy wil ons verstand aanval, want hy jou geïsoleerd het, want dan kom jy mos nie meer kerk toe nie, want as jy by die huis sit, en jy kom nie meer by die diens nie, dan prop hy al die goed in jou kop. Dan sit jy daar, ja die dinge het gebeur, en jy feel rejected, en jy voel verwerp, en dan pak hy op, en hy pak op, en hy pak op, en hy pak op, en dan voor jou kom kry, as jy die sonde, want jy van die Here niks te doen nie. Dit is hoekom baie mense wat dit jou sê, ek kom met die kerk niks te doen nie. Because they've been rejected once, twice or thrice, but instead of running to God, they ran from God. Die Here wil jou vandag herlei. You see, the lepers ended up, die balances het daar opgeëindig in die spasie. And for them it was a disappointment, it was rejection, but they didn't know that the healing was on the way. Miskien is dit waarmee die Here vandag met jou besig is. Miskien is jy of jou kind uitgeskop
Or somebody listening to me online. Maybe your parents chucked you out of the house because of your drug use or drug abuse. Dan is jy nie meer happy, jy is nie meer makkeliker, jy is nie, hulle het jou uitgesit. You feel rejected. But maybe it's God's way of redirecting you. Maar jy sê, wat kan hy kom? Jy kan dalk reep toe gaan as jy dit mooi lees. Maybe it can bring you to a point where you say that my friends that I have are not okay. I need to go back to God. Romans 8:28, for we know that all things work together for good for those who love the Lord and are called according to His purposes. Ons weet dat vir hulle wat God lief het, Romeine 8:28. Alles ten goeie meewerk vir die wat na sy voorneme geroep is. Is God redirecting you? Take a moment. The disappointment that you had just experienced this week. And there are many. And I'm pretty sure that there are people listening to me online or in this house that are dealing with it now. Het hulle vanoggend gesê, Here, ek weet nie hoe gaan ek by die kerk doen. En die toestand, emosionele toestand waar ek is. If you can just give me the courage to go. I know I need a word from you. I can tell you that God is here and He's going to do something in the next few minutes for you. Number 3, can something good come from rejection? You are not alone in your suffering. That will be your realization. Jy sal agterkom dat jy nie alleen is in jou lyding nie. Because you see, Jesus Christ was the first one to be rejected. And therefore you can identify with us. Jesus Christus was die eerste persoon vir wie hulle verwerp het. En dis hoekom hy saam met ons, sê die Bybel, medelinge kan hê. Number 4, opportunity for spiritual growth. So daar's 'n geleentheid vir jou om geestelik te groei. Ja. Ek weet van die jong man wat mos hou van gym toe gaan. Nee, as jy in die gym kom, dan staan die alle baas daar. Daai man wat na die grondstee toe gaan. Want hy besef hy, as ek daar van is moeilikheid. Of van ons ouer manne, Pastor Denzel, as ons nou nog wil gaan op kans gevat. Of vind jy, ek kon eendag daar gevat, maar nou nie. Maar vir die jong manne, as jy geleentheid vir groei, beteken dit, if I go to the job, I start somewhere. So I start with a small one. Maybe I start with a 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg. En dan gaan ek met 10 en 20. Want ek sien nie alle op benchpress met 100. Ek wil welkom. But I'm not even close. So I can't go straight to 100, I need to start somewhere. But every step is an opportunity for growth. Elke geleentheid in my geestelike lewe is 'n geleentheid vir groei. Maar ek het nooit geweet om te bid nie. Ek het altyd in die bid net gesit en luister hoe ander bid. En nou, omdat dit nou met my gebeur, het ek, as ek met die Here uitgedaag, om myself te begin bid. Want nou sê ek, roep ek die Here aan, in my benoudheid, Here, U het vir my beloof, U gaan my nooit in die steek aan. Nou kom ek, nie my suster nie, nie my broer nie my auntie nie my mama nie. Ek kom na U toe. En ek roep na U. I'm calling it to you. En weet jy wat gebeur, as die Here jou antwoord, het jy alles gespring in jou stem. Want nou het jy 'n persoonlike getuienis, en 'n persoonlike belewenis, wat die Here vir jou kan doen. Jy gaan nie nou meer kan sê, die Here het dit vir hom lanksyne gedoen, en vir haar lanksyne nie, die Here het dit vir jou gedoen. En jy kan vir iemand anders sê, I am serving a God that is alive. Ek dien 'n lewende God. Dis 'n opportunity for growth. Number 5, can something good come from rejection? Your ability to comfort others, jou vermoë om ander mense te vertroos. Een van die grootste en mees belangrike dinge in berading, in counseling. And I remember many years ago when I had to do counseling, somebody came walking to the office and said, "Sir," it was about marriage counseling. "Are you married?" And I wasn't married. And then he said to me, "I'm sorry, but I cannot speak to you because you do not have the experience that I have." What do I say? Wanneer jy
deur verwerping gaan en daardeur is en die Here het jou deurgedra dat jy nog lewe, dat jy 'n getuienis het, dan kan jy ander mense wie daardeur gaan vertroos. Maar nou kan jy vir hulle sê, ek het nie gehoor van ek het wat van die praat. Ek sal jou leens vertel nie. I know what I'm talking about. Not do I just know what the experience feel like, but I also know what it is when somebody, when the God of Abraham, Isaac and Jacob takes you out of there. That's what we want this come. Number 6, can rejection lead to something positive? Forgiveness and love. I will realize that forgiveness and love are essential responses to rejection. Forgiveness en liefde. Jy sien, een van die dinge wat ons nie baie graag wil doen nie, want wat kardinaal is in enige Christen se lewe. And remember earlier when I said, either you went through rejection, you are going through it now, or you will go through it. So you better prepare yourself that at some point you will be hurt so much that you will think to yourself, ek gaan die een nooit vergewe. Of nou jy daar antenne oop aan jou familie wat jy gesê het, wat hulle sê, ek gaan nooit meer praat nie, nooit, ek kan maar met die wil. Hy kan maar met die wil, hy op sy kan maar met die wil. My kind, ek gaan afskryf, hy kom nie in die huis, ek is nie meer sy ouer, hy is nie meer my kind. That's how you feel. And there's nothing wrong with that, because that's how you feel. But at some point in your Christian life, if you want to be a child of God and want to make spiritual growth, you're going to have to forgive whether you like it or not. Christus Jesus, het toe hy aan die kruis hang, moes hy gesê, Here Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Mama, Daddy, young man, young lady, please settle that in your heart. The sooner you can forgive, the quicker Lord can do what He needs to do. Even in your own life. Because you see, what happens inside of you is God brings restoration in you. Before, vra vir enige getroude paar, of hy nou 1 jaar getrouwd is, of 60 jaar. As jy nie iewers kan vergewe, daai persoon gaan jou, that person will offend you in some way or the other. Jy maak die deure oop, jy maak die deure toe. Jy maak die deure toe, jy maak die deure oop. Ek sê die telepasta so, die telepasta moet so wees. Ek sê die wasnap so, die wasnap moet daar. Die gordijn moet ek so optrek, hoekom trek jy die gordijn oor? En jy het goed bedoel. Here's the bottom line. We have, as children of God, have to learn that we must be willing to forgive. My flesh do not want. My pride doesn't want to allow. Ek het besoek gesê in die huis. Ek het met die man in die huis. Ek sê, but you see, it's about God and what God wants to do in this house, in this marriage, through this house, through this people, through the individuals right here. As a child of God, it's not about me. It's about what God wants to do through me. Number 7. Can something good come? It can help you to remain focused on your God-given mission. Het help jou om gefocust te bly op jou God-gegeven missie. Jy gaan nou achterkom, die ding wat jy wil gedoen het, werkie. So laat ek maar bly by wat die Here my gegee het. Ek is hier in die worship team en nou sing ek hierso. En iemand het so waarlik die vermetelheid gehad om my te sê, die praat in Frans gesing. En toe voel ek maar so sleg, dat ek het sommer nou besluit, ek gaan nooit meer voorsit. Hulle kan wel iemand wat soek.
But when I sit there next week and I hear the sound of the musicians, and I realize that's where I need to be. So the rejection that I had brought me back to the realization, this is my focus area. This is where God wants me. As I conclude, die balanses toe hulle Jesus sien kom, het hulle gesê, Jesus, Meester, wees ons barmhartig. They cried out, Master, please help us. I have a suspicion this morning that some of us who need to cry out to the Lord aloud, soft, in your heart, in your spirit, Lord, help me. I can't bear this rejection anymore. Ek kan dit nie meer hanteer nie. I need you. Whilst you're playing at the background, and maybe the worship team can just come up. I've got an extended invitation first and foremost to, if there's anybody who need to accept Jesus Christ as Lord and Savior. As 'n koortjie, as 'n ou koortjie wat sing, wat 'n sing wat sê, blaas nou oor my siel. Ek weet nie of jy dit ken nie. Hy sê, blaas nou oor my siel. Kom ons sing dit saam. Blaas